Ban. Dah ke malam ni. Dah ke malam kayaknya. Ya, isi. Ban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Parham payah cak tilup mana menyerung kuih. Payah ya lima parham mana menyu ana carai. Kira bah du kalon mun takik mata kalau paruh buyu kalon nah. Takik mata kita ke pap ma terjadi yang sangat memaskan malam menyerung. Lagi dalam filem nah. Borokong kutumul nak punya kutulang lah. Mana ada dek. Waalaikumsalam tungku. Oh ana don tungku Dul Pandi hai. Lagi dalam filem kamu malam ni di Bandar Aceh tungku. Ada di paraham payah hoi mak ajina. Aku mata aku biar dah. Cuma memang malahnya telah truk bacut nah. Badan bacut menong nah. Dah aku baca doa pengatih dia bacut dia menong. Cuma yang lucu jipat. Awaknya komban ni buat media. Truk kenangkah kalau lagi miah nampak panyot. Mumpung orang lagi miah nampak panyot. Yang pegang. Maka ia pernah lumpegah bawahnya lumpuh. Setinggi-tinggi gunung yang masih di bawah rumput. Nyawaknya hanya mumpung bahasanya. Semanyang-manyang gunung mentongnya di bawah rumput. Awaknya kumpul kawal-kawal dalam media watet truk kamu kena mana payah okma ai mendum nyan kaku pap mai na. Tik buat tenang kem temu tenak lantung na meno. Allahu akbar. Tok kuat tentu dah dongku. Hai dongku, ne baca tiga doa pengatihan, dengar doa aku baca. Ne tulis. Ne tulis ju. Hong kilat rentang anak lang ku berkilat, pandanglah padaku. Hong kulalit pinang kulaligo pinang anak sanutu. Indak ku cari, indak ku datang. Hong semaling gila, hong semaling gila. Ne tulis. Tulis ju. Nya ne peluh dalam tiwa semalam lego ke baca apa? Kakeng si parahan watek kakeng hong semaling gila, bak gila nya kata sebut namparhan. Ken ayah parhan pu le. Pu nan ayah parhan. Ayah parhan. Ada pu kan tadi waknya kau dah ringi unta. Jadi no pun je ke boy. Itu ku pap ma ji. Halo. Lagi dalam filem malam yo tunggu hai. Kadang doa ke abuci nya mandua ju. Mandua na. Allahu akbar. Lucu abang ni memang lucu dek. Awak don hana jam no. Oh seru lagi dalam filem. Hancurkan Wahabi. Jauh dah hancurkan nungku. Terbawanya wajibnya lemo. Oh wajibnya unta. Tak palih-palih ni unta PJJ banyak. Dan bab mak malu aku. Ya, tak mangat ku pisang bang. Iyalah. Rahmat tubuh. Ini yang nonton toy najak benar si tunjuk jarau. Si tunjuk jarau tonton najak nama benar. Ya adik Wahabi. Abuci damang abuci orang katin damang limu katro. Ya tak damang abuci. Mana damang. Jauh. Hai jadi Wahabi kah mentong jauh. Alah dikeram tanpa aja ku tangun kah itu. Wah yang canda aku dah. Wah yang canda. Allahu akbar. Jadi Wahabi buat muji aman meno. Mau bunuh ke nak tahu tu menak tempat dalam masjid. Begai banyak hanya tu menak dalam masjid nah. Pak video dulu punya yang lek Wahabi mana lek dah mah. Si jika pelemah tak apa pelemah bak media sosial. Ya. Betul je nak. Pak pada tak guna kadon. Video je mentah mangat. Hai nya rimuang lah yo. Ya rimuang. Ah, nak kalau rimuang. Bang. Rimuang be macam-macam. Ya okma Wahabi malam yo nah. Karena cara Wahabi dungku hai. Dum. Jangan dulu. Hoka video Wahabi punya. Panjang. Panjang. Ini tak boleh. Apa? Anggu. Malam ni anggu. Lagi dalam filem. Buka kamu tu bang, lagi dalam petawat jadi.
Kalon. Ya. Pak tungku dit. Ino Bang Muji Oman, payah plung parahan. Muncak tu lah. Bersatulah dari barat selatan Aceh. Oh, okey. Alhamdulillah barat selatan nah di dalam tiro benar. Napa ya waron. Ban. Barat selatan alhamdulillah nak jadi. Nak ulun tiro nama no. Napa yo? Ban. Nyo kana rimung nampu dalam le. Subhanallah. Hidup ahli sunnah wal jamaah hidup. Amin. Allahu akbar. Dulu ke? Tujuh. Banyak. Put tujuh put apa? Ramai-ramai. Allahu akbar. Nak kirim WA long berapa? Umar ben telefon ni le, tunggu tu telefon le. Kamu tengok temu nak. Pak Jina tunggu harimau. Nyompak no di punang pun. Lampu nerut umpang. Don jak bangun ngong dia. Mbak. Umar apa aku tulak le tengok mangak kulif. Nah buci dan tunggu. Abu Cik di kampung, Wahabi di kumpung masa betul tunggu. Di kumpung masa Wahabi malamnya, payah okma Wahabi mandu malamnya tunggu. Mana cara? Cuma payah plung Wahabi. Tengok pas dia baca doa Fatihah le parahan mana? Payah plung. Nambah Quran ji. Lagi dalam filem. Hai baik dua nak kirim videonya Mbak Long. Boh. Okey siap gure. Siap gure. Ne ping lum 3 le 0852 88 77 20 16 tunggu ne ping 3 tunggu boh. Bak nombor WA tu. Mak Long kirim video yang tu. Tenang gure. Ne pujuk di perang Wahabi anjing. Oh nalah. Support mama Iparhana. Cok. Hadiran listrik. Ne pasal Lampunggung Wahabi nya betul gure. Pada gure punya nutu telefon. Ban. Jadi kesimpulan bab malamnya tunggu. Yang kesimpulan bab malamnya dipikir awaknya tanyonyo dah japlang awayan. Sebenarnya jika kamu tujuan jaga naik kiban cakap parham budim tu upati hanya boh dong kaya parhan buinya. Tak gupap main binatang Wahabi ke de. Betul ku misbah betul. Tak dalam filem nah. Berapa no WA dan ku harimau ka 18 go tak pegah Irfan Maulana. Okey tulis lah. Nyampe kajuk ke Wahabi no WA ke. Tulis ju. 0852 88 77 20 16 yang mau alu tunggu. Ne angkat aju tunggu rezekinya kadang tunggu. Angkat tak ada dalam angkat gore beuh. Ya sebab tengah apikeun? Tengah kulis siat adi beng-beng. Ka kiring kena tunggu Arif. Hai tim ja awaknya. Nyo baju tu tunggu lembusan. Di Aceh Selatan pusat Wahabi yang paling raya di Aceh Selatan Kelut Timur tunggu. Payah dapu. Nya Nurul Aceh Selatan, nya berhati-hati bacut. Di Aceh Selatan daerah tanya, di timurnya yang paling jai Wahabi nak tunggu. Hana cara Abu Yan. Yang kiban cara tunggu nya sama-sama getanya tak saksikan ngaku okey insya-Allah mungkin dalam bulan le kaku sama-sama tausi Wahabi bu yang na di timur payah dapunya gure. Ban gure. Daerah dalam penurut lecit Wahabi tunggu. Hanya dalam depu tunggu. Le tahan ada kan. Mungkin bisa jadi nacit. Nah Wahabi no larang penurut. Dung ka betul tunggu sebab nak kampung nya lu nak rujuk nak kampung Nampak ngong ada buat apa ya? Ina Wahabi rumah. Lecit Wahabi no tunggu. Video kan usir Wahabi ke kirim kena. Je tunggu. Pasti ada live dia tak tunggu boh. Sebab Inocip mandum videonya. Ban. Kali loncat. Wahabi sakit otak serta gila fikiran sebab membawa dalil hadis cuma separuh hadis yang dibaca. Jid ke menan le tunggu. Kon separuh otak tunggu hai. Ji be kena hana otak, kon sakit otak. Ji beda sakit otak angon hana otak. Ji nyo sakit otak hana otak, tapi takkan ju hana otak. Ji menang cara apa video tunggu. Banyak.
Yang panjang tajuk kuatnya nah mengaitkan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah. Ukuran payah mengatip Wahabi malamnya hana cara dugui. Payah mengatip payah belum payah lep mai. Tungku penuturi long mentang. Haram viaja. Sang tungku hana lonturi tungku. Home pim nyono kalau betul lonturi pasti lonturi. Lepas tungku Akmalia Shorfion tungku boh. Insyaallah dia kirim. Tenang-tenang ah. Ike han ku pati. Hadi halilantar. Dia hanalu yung pati tungku hanalu yung pati. Yang penting cina kalam pak media malamnya Wahabi payah cok tiluk. Tak kepak mai Wahabi bunyan. Gelam pilih Wahabi Melayu. Oh, kakak kalunduri. Kakak. Pakon han kapu mati. Pakon. Anak kepu pun nekun. Nama itu lah. Itu. Nakah lang video. Nah, alhamdulillah nah yang na loncit, nah yang na loncit. Ata jino nah tunggu hai. Iron masyam dong. Tunggu nuturi long mentong. Home dah kalau le tunggu nak kirim video, nak kirim foto dalam Facebook lembo, ba YouTube lembo, ba WA. Nung bakal laju ku deh Wahabi di Aceh gure. Be ne persisat le. Kon bet bakar tungku sebenarnya tungku kiban dah berah le nah. Ci home filam nyonai na cita tata cuma hana wanya ina buno realit mai mandum putra judul ji. Cina kalau laju tungku Cina kalau laju bah media nan. Bah media nak tulis julid Wahabi malamnya tu bit mandum. Nak pegak julid Wahabi ni tu bit mandum ji nan. Putra judul hana judul nan tungku. Itu bit ju. Let Wahabi masjid Oman itu bit mandum nan ju. Dia kopi dah tunggu, kopi lampu dorot. Putra. Oh, kakak kalon duri yang tabah lokang tunggu pauzi tenang mau. Kau duri. Kau duri gue. Tunggu Afdal, mantap bumi hanguskan Wahabi jelaslah tunggu Afdal. Nampak Afdal lah. Okey gua. Nah. Yang mata napah tunggu di belah nah. Tidak ilan tu mata, mungkin kau dengar parahan tidak ilan tu. Ana cara tunggu bajan habis BJ Wahabi di Aceh Serami Mekah. Nya doa pegah pajam apa habis nya Nurayana cik mana? Tahu Nurayana. Angkanya Nurayana. Kirim je. Jai kirim dia tunggu nyon dok boh, dia tunggu hidayah dah ni nan tunggu. Insyaallah nak kirim. Dah nyon pas sebelah tunggu kaitat gelan. So yang undang si Farhan yang hana so undang memang bak masjid lantung, bak masjid Oman dah jap nunggu. Ya, alhamdulillah, makasih guru ibu. Alhamdulillah num doa mentang gulu baik sampai itamong lam penjuru. Okey. Awak je miu mana doa pegah Bali nah. Ini mungkin di Aceh yang lumo je maka je awak mak tenang ke bacut. Cita nak juga apa parham pama parhan le bui. Cita nak juga apa le. Allahu akbar. Sampaikan tungku mudah-mudahan nyo nak mupanyang sengoh dah sambung kembali nyo kana kada ada napah kaitat gelan tu parhai lagi jungoh bui parhan palih butoi tungku lagi lampi lu drone nak ke atas tim tu nak ke parhan tu tempat tenang hati ke sebabnya yang ku pai takbir Allahu akbar pap me barang jada bui tu Iran Nurayan Yeman lagi dalam filem Rona. Tak faham perahan itu, tak faham. Awak dah. Ina mak. Oh, mak
kahwin ron dek. Oh dah. Kat wabi. Nah, aku harimau untuk si Farhan. Ana pun kedal-kedal cat ibu yang tak gepap mah bu yang. Tunda Epreyon. Tu tunda Epreyon yang. Anak bu je tangan tunda Epreyon yang. Get lagu dan menang gua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ku tanyang-tanyang dah. Dek Nurai yangnya. Aje tanyang le, buat cuang ni. Ada tegan nungku ke kena kembali. Kembali lah tu. Sumpah. Hmm?